Orang luarnya ke Nabi ini sepaling kenceng Nabi ini ring Madura. Makanya ring Madura ini kebanyak ke binting Arab lagi. Ring Madura ini ke pertama tak cek kuninga tak cek celenga. Senomor dua tak cek renjenga tak cek pandeng. Senomor telu muda. Betangki bu. Cek mas kabin 100.000 sampai mangken. Ya tambahi di 100 200 deh ya. Dan selake yang jelek lepas kok 2 seket pala tanda lah itu. Beli sarung. Nak kanak para ben mangken tak pada ben para ben lembe mun beni oleh na TV makela genteng tak ende. Mun atela tak kenceng tak bisa, mun atela tak seneng tak bisa. Bibir merah mereka yang selalu membasah. Banyak bintang di langit, satu yang bercahaya. Berjuta gadis yang cantik, adiklah yang ku cinta. Laila pergi dan diasingkan oleh ayahnya, tak diizinkan karena kois orang miskin bukan hartawan. Ternyata cinta tak selamanya berakhir dengan kisah bahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal hikami wal fi'ali. Fassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anami wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a bi sunnatihi. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba wa ibti'ada waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Ulama'una al-a'izza wa masyaikhuna al-ajilla, para alim, para ulama, para masyayikh, para guru, secara khusus ajunan Sumulja Hadrat Syekh Hadratul Mukarram Kiai Haji Darussalam, seampun aparing ilmu dek kaula ajunan, sangat beten kaula amuljaaki, sangat beten kaula ta'zimi. Ajunan Sumulja Kiai Haji Harisuddin juga beten kaula ta'zimi, beten kaula hormati. Ajunan Sumulja Kiai Haji Syafi'uddin juga beten kaula amuljaaki. Juga Sumulja, ajunan Sumulja Kiai Haji Ismail, ajunan Sumulja Kiai Haji Abdul Khaliq, ben sateja kiai sateja guru sampun hadir benalengki ega adito tempat nyuun saporah.
Beten kaula tak bisa nyebut satu persatu karena beten kaula sebagian tak oning da asmaipun. Namun meskipun beten kaula tak nyebut satu persatu, sedikit pun tak mengurangi ta'zim dan hormat dak sedaja seampun Rabu. Allahu a'lamu bi asmaihim wa hum yukramuna indallah. Jajaran tokoh masyarakat, para sepuh ini sepuh, secara istimewa senyepoi tisa sana lauk beserta seluruh jajaran peraput tisaipon. Dan seteja hadirin hadirat, muslimin muslimat, wali santriwan wali santriwati, seteja simpatisan sehadir kesempatan mangken nyereng kaula ben ajunan amuci ben asyukur da Allah subhanahu wa ta'ala kala ben taufik hidayah ma'unah inayah insyaallah kasarengan kala ben ridha Allah malam semangken kaula ben ajunan parengi alengki abolong dalam kabadaan sampurnah kak dito tempat. Semoga perpangkina kaula ajunan saat samangken kak dinto tetia tanda kaula ben ajunan pele bi Allah patetia orang sesalamat tetia orang seapolong pole dalam kabadaan sampurnah akhirat seteja sehadir ahli swarga. Allahumma aturaki salawat ben salam da ajunan semulja Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaban salawat kak dinto satu kalimat, kalaban jawaban Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka cukup untuk atetiaki kaula ajunan sampurnah dari dunia kantos akhirat. Ini yang menyatakan adalah Asy-Syaikh Hasan Masad. Jangankan kita sampai baca solawat banyak, satu solawat situng solawat saos, maka sallallahu biha asyra Allah bekal malis solawat kaula ajunan kalaban 10 solawat. Wassalatu minallahi ar-rahmah, salawat dari Allah kak dintoh rahmat da Allah. Le manusia mun kenging rahmat nika tak usah 10 situng rahmat manusia nika cukup dadi masuk suar. Makanya tiap perpanggian kaula ben ajunan pasti bede salawat dah. Pasti bede caipun orang Madura sarakalan. Nggih? Sarakalan miknya min sarakalan polan kalimat asrokol tetih mun maca asrokol sarakalan zane kering matura ni kamagala jus Quran jus berapa ke saya kudus jus berapa jus tilkale makana jus 30 bersengucak jus amma miknya me jus amma polan bacaanna amma yatasa alun akhara asrokol teti asrokolan janabit yoba asarakalan sedikit yang matura makanya makila asmana krong genteng mun ka matura ni ka yoba lambo tapi lambo makin la genteng boleh mun lambo ni ka nyamai Abu Siri genteng Abu Siri keng mun yondok Siri Abdurrahim Durahim Abdurrahman Durasman Khalil Halil enten mungkin lebih cek Khalil boleh Abdurrahman boleh Abdurrahim boleh apa-apa mungkin ampun banyak santre jadi mun banyak santre bagian sepot lopot becek lamba manusia kadin na bengkempang tak penting bener salah sepenting atina lurus ni kalamba makanya teti puju mun mungkin ten puju tade paseh keng mungkin ni karo ele senedok ka ate tak tembus makanya orang usmaus fasian mungkin keng khosoan lamba mun mungkin kan berkat jalan tak khoso apa nak boleh pah nasi selir abu yang jeling cukup sejak raja dalam Bapak Ibu hadirin saya muliakan Allah. Tadi Kiai Darussalam sudah menyampaikan tentang kewajiban orang tua terhadap
anak cepon gela anak nikah kudu nyamai pa bagus nggih mun ide eri kudu de eri perkara halal nggih kapan tua pakon tuli pa bini nggih sebini pakon tuli palake malah anak bini nikah sunnat tuli palake setiap kelakuan nikah cepon kanjing Nabi pakon nang tenang tapi beda lemak kelakuan gak dinto sunnat gerak-ger kelakuan akhir nikah cepon Ibnul Qayyim Al-Jauzi setiap kelakuan akhir gak dinto dia tengah dari setan hal senada dinyatakan oleh Al-Imam Hatim Al-Asam akhir nikah dari setan keng beda lemak akhir fa innaha min sunani Rasulillah lema akhir nikah lakona kanjing Nabi salah situngah tazwijul banat idza balagat anak bini mun la belik tuli palake arapa anak bini ni kemun tak tuli palake biasa na alake tibi tuli alake palake tak nemu na alake kok pada mayu Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah manusia gak dinto sateja ar pernah paste terus orang seseneng itunya terus orang seseneng i akhirat sateja nama manusia gak dinto andi pangatero odi sampurna itunya sampurna cuman meskipun semua manusia punya harapan tro dia bunga, tro dia seneng toh nyatanya tidak semua manusia dalam kehidupan ini mendapatkan kebahagiaan oleh kesenangan, oleh kebungaan sateja manusia harap pernah bunga ing tak sateja manusia bi Allah yang bunga sateja manusia tro dia seneng tapi tak sateja manusia apangki kelaban kesenangan apa sebab karena orang setero seneng tor kadang tak lebet elen jelena seneng sampean mun bedeplang kedejo warung kelau tanda panah bacaan WC umum mun sampean lapar kedejo apa kelau ego ya dengan lapar teraga WC umum mincret jadi orang kak dinto bunga pasti tapang kimun seelebetin kak dinto dan jalan bunga cak nyala aki takdir kau leben ajunan ketika kau leben pancen dengan tero bunga sementara jalan bunga bi kau ajunan tak yen tarin ben tak elebetin panapa dan jalan bunga banyak orang aromasa bahwa bunga kak dinto eka oleh kalaben soki pansoki bunga pansoki seneng engki soki ini kebiasaan bunga otabak bunga gak dintok sebab pagi kalaban soki tapi tak saja je orang soki gak dintok bunga karena orang nyangka bahwa mun soki bakal bunga makanya kula ben sampian urusan nyari dunia terus kadang teu penting cengek peras keringat banting tulang mangkat ki laku mulai lemalem tengah na tega bungkok keriking tega teti pol-pol kapi bak keleru punten tak keleru keng mun manusah aroma bahwa bunga kak dinto eka andi kelaben orang seandi pese bunga kak dinto eka oleh kelaben tunya ternyata sejarah mencatat orang paling bahagia itu adalah baginda Rasul sementara Gusti Kanjeng Nabi kak dinto tak andi tun cuman perhatikan dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin nyataaki Kanjeng Nabi kak dinto keng tak ende ketunya pada ben Sayyidina Ali ni ketunya ni kak telak telok tolak tu kita lasa tunya kaki biko telak telok lakar keng tak ende makanya Kanjeng Nabi kak dinto cepon kitab Bughyah tak oleh eko cak miskin mun miskin ni keputok parlo Kanjeng Nabi enten lakar tak parlo Kanjeng Nabi kak dinto
miskin keng tak ende. Kula ben sampean miskin keng tak andi. Jadi kita tepes. Kula ben sampean ben Kanjeng Nabi kita teh. Mun Kanjeng Nabi tak ende, kula ben sampean tak andi. Kanjeng Nabi nikah sekecek ngaji, sekecek ngaji. Kula ben sampean ngaji sekecek. Gusti Kanjeng Nabi kak dinto mun ada sakoni persis reng sana lao. Sakoni ngakan, sakoni. Kanjeng Nabi mun asaren didi. Kanjeng Nabi mun asaren did. Reng kanto didi asaren. Cari niku pengajian. Aku onggo ni budi dah. Bener ngerti aja ilan. Kalau kebahagiaan diukur dengan harta, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mau harta, tak kasokan dunya. Kenta ada orang yang lebih senang dari anjuran epon Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang mengira kebahagiaan bisa didapat dengan jabatan yang tinggi, dihormati, dimuliakan, kunjungan satu kali tanda tangan 5 juta, tanda tangan sekalian 5 juta. Iya mun ki odi, mun mate bagi benang tanah nggak ada orang. Lah, kebahagiaan itu sebenarnya terletak pada apa? Ben ketina pacaran kau leben ajunan bunga, mun bunga kak dinto bah isabe dek kah arta, artena mun tro bunga kutu soki. Ketina apa ku leben sampian saya tak soki. Mun bunga kak dinto kutu andi jabatan, ketina apa ku leben sampian saya tak andi jabatan. Sementara Allah kak dinto andi sifat al-adil. Oleh karena itu dalam Islam bunga kak dintok beda aturan. Pasal orang sentar ke aturan kak dinto maka bekal bunga meskipun tandi dunya, meskipun tandi jabatan, sehingga ketika ngangkui aturan baik sesoki atau miskin pasti terus saka bunga mun entar kalian cilena bunga. Baik sandi jabatan atau betandi jabatan pasti senang mun seelebetin lan cilena senang. Panapa cilena senang? Ben panapa lan cilena bunga di dalam Islam? Kanjeng Nabi adabu arbaun min sa'adatil mar'i. Kengai orang sana lau bunga kak dinto cuma ekau le kelaban 4 perkara. Pasal orang setro bunga 4 ni kau tu teku, 4 ni kau tu kandi, 4 ni kau tu lebetin. Mun panjenengan odi epok compok tak bunga bede sana lau tak seneng. Coba di sampian torain pasti salah situng se-4 ni kuleban sampian bede sekelero. Mun 4 kak dinto tepat pasti bunga. Kanjeng Nabi sada bore ka as-sadiqul masduq, salah cucur kapi ada bu Kanjeng Nabi ni kecucur. Kanjeng Nabi kak dinto jangankan sahabat sampai Abu Lahab tak ndek mun Kanjeng Nabi kak dinto kocak nakal. Saking dari tak toman gendege Gusti Kanjeng Nabi. Maka dari kapan nek sutu bakto rapat dek remah Muhammad mak lebi orang ejawaki, mak lebi orang tak kepara caja ni, mak lebi orang tak itoro. Bah bade si usul anu boy. Muhammad juga boleh gedeg, juga boleh kal ngakal. Aslinya sedek pokbon malaikat Jibril nakal. Aslinya seoleh wahyu nakal. Abu Lahab bah jaga. Bom perong colong jaga kek. Mun Muhammad juga boleh nakal kaki selalu ika para caja ni. Muhammad juga mulai kini sampai setia tak tuman nakal. Makanya Kanjeng Nabi kak dinto dulu kena al-amin. Al-amin kak dinto sa ika para caja. Orang makin sekolah makin S1, S2, S3, S2, S campur, S degan, S bukan, S kapireng sebarang. Jo tanda sandi titel al-a. Kanjeng Nabi ini kak al-amin tak toman gendeng. Makanya mun Kanjeng Nabi seadabu pasti tepak kak dinto kak tak kira kelero. Karena Kanjeng Nabi kak dinto seadabu wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Mun dabuna Gusti Kanjeng Nabi kak dinto wahyu dari Allah dak ka atena. Tak toman Kanjeng Nabi adabu kak dinto norok dari nafsuna tibi. Setiap seadabu Kanjeng Nabi pasti tepak karena dabuna Kanjeng Nabi kak dinto dari Allah. Mun seadabu Muhammad Rasulullah pasti bener. Yang mun ada goreng sana lauk makanya mana Muhammad tiku Muhammad tegelu. Makanya mana Muhammad mun ke masjid makan di budi mulai ada sandal lagi masih gentengan popo boy. Bada 4 perkara
perkara kak dinto bakal atetiaki kau leben sampian bunga seneng pasir sempak kak dinto ngelakoh pasti seneng tak kira lopot ini pasti ongguan mun ajunan tak seneng ruwet sumpek emaroma sempak ini kebenar sekelero kak torain bitin kulit sempak ini kebenar kenapa sempak si atetiaki kau leben sampian seneng sepertama cepun kanjeng Nabi bunga seneng kak dinto bakal eka andi antakuna zaujatuhu solihatan mun bada orang sana lao andi bini na solihah sebini andi lake na soleh kak dinto sumber ketenangan utama di dalam kehidupan bunga kak dinto yak tur eyokor dari romana beng sebeng tergantung lake na sampian tergantung bini na sambi bagi soki kak pesena andi telok M mending telok M sampai telok M ini kemun ke beli kerupuk macet kler-kler mobil tak jalan pesena andi telok M 3 miliar tiap bulan gajinya 150 juta kayak ibu engkau ada si bini celep tek gelok mun selake acereta si bini nyeretai selake ngojak telo kecap si bini telo jus tak ambu sekali beni sembian bu kayak jangan tersinggung gendo bu menikan to ada menikan to ring bini tak ada bidana tapi jarok norok gelo udah tak akan sembian kula kan doreng lauk nih kan dek lauk dumpor loros deh ya pah kebere didi cak aku mintar lah pelang ngelek bu Allahumma sholli ala Muhammad apona pami ukuran bunga kak dinto etorok dari bini ka ada bapak ibu hadirin manus segak dinto sepaling banyak apolong pasti ben bini pasti ben laki ben tatang ke pangrang bini ben laki siang hari siang malam pun kadung ruwet nih kak aduh gundul makin selaki ya makin tak gundul ya koros lah hari ya bukti nare pak kepi ya makin situ ngada selempo sekali apa nak boleh saya baca makin sini kumik tepes kia adikku nek tak bukti bukan walempo asli nasi kutu koros ring bini karena ring bini ni kalakoh tak ambu sekali cik nyusuwe malam tedung tak cecek rem ceceleng cek ceceleng dah kepah nyiu mami temu cek gendeng saya kan cek ring bini ni kah saren malam orang lagi bu tangki tengah malam terbangun karena tangisan aram aku lupuk tapi aku lempo nih kan padahal lembut nih kesemalam nyusuh tak sekalian mari anak nyusuh anak ngetung nyusuh lagi bayi anak dua dia pasir orang laki seandik bini solihah pasir orang bini seandik laki soleh maka gak dinto bungka dari kebungan orang nengeneng aduh mun keroking dunya tak andi kak tina korsi bini mun nengeneng kalem tak toman meredeng alis tak toman dipacampo tak dusonan tak ngangkuan tak banyakan deh tak banyak minta selake maka tak andi lega deh kak sementing si bini sap aduh keng mun tepak kering bengkalan beni karo ngecepek ngecopo Bengkalan bu Bengkalan kan tuh tajak ngucang boleh toko yang mbak mulai lagi Bengkalan oh bu selake eseruah lempo dek remah cok benar ke benyangan-nyangan teko kan cerah jajok aduh akap
kawin oleh 3 bulan. Engko ben kakek 5 tahun anak andimpa. Cerah 3 bulan juga kalung nak ingat rantai yang ketang gitu. Lengko ben kakek oleh 5 tahun. Mikirin pak kalung geleng le kebarna telo. Merah biru kuning gelem baret. Kan ki beri sesene kebiasaan lagi. Ki tambai boleh. Engkau ben kaki jika apa nak boleh melaki geleng bi kalung kak cek kotang situng le tahu ber sekali. Cek nak kotang kotekir pengkir tege celeng kapi. Peke ki sampung ben paniti apu. Soki kak banyak pesen keng mun sebini kak dinto tak jumpereng laki ni kata kira seneng tak kira bunga. Mun tak percaya, ampun letekku bae sampean ni. Mun sampean ahli ruwet pasti masalah pertama ni kak tukar ben bini. Mun tak tukar ben bini tukar ben laki. Mun kalau tukar ben tatangke kak cek mangkin tukar tak atemu kak dua yaki. Keng mun tukar ben bini mangkin tukar cek ke diarake. Cak gila bagian ni kene mulai kadek keladek lah. Di kaki pengaji dalam hari gila saya ada roh. Ada kok bagian waktu waner ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Reng lake kak dinto bekal bunga ketika bini ni ke bunga. Sebaliknya orang bini bekal bunga ketika selaki kak dinto bunga. Kebungaan yang terlaki bini bekal entar dek kasih tunga. Artinya bunga dari laki nolar ke bini, bunga dari bini bekal nolar kala. Keng mun tak bunga salah situ kak, sembian bagi banyak pesena. Keng mulai kebungko si bini, dusun si bini, merdeng si bini tak jumper. Maki sampian dari luar bunga, elang bunga sampian mun si bini tak jumper. Sebaliknya, sampian dari luar susah, sampian di luar tak nyaman pikiran. Keng depak ke rumah si bini, misem si bini jumper. Bunga apa tak bunga? Bunga apa tak bunga? Dan Rasulullah menyatakan bahagia yang pertama dimiliki adalah ketika seorang perempuan itu mempunyai hati yang solihah. Ketika laki-laki soleh ben solihah. Kadang itu bukan ada tiaki kebungaan. Kanjing Nabi tak ada bu. Muntro bunga senga orang sana lao. Mun abi ini nyari seratin. Punten. Arapa? Ratin belum tentu ma bunga. Buktena banyak sebini naratin bi selake etelak. Banyak sebini cuba sampai mati tak habisah. Banyak tak banyak? Artis artis. Tapi kawin cerai paling banyak artis. Orang Madura, gila nggak nikah berangkat coklat nih. Iya pakai seneguk kan pada, seneguk mik dah. Pun pada coklat dah. Tapi segenteng si coklat nggak nikah. Bukan engki, mun pote geluh cia. Celeng geluh. Mun celeng geluh bule. Mun coklat ngare anga. Dadi lekar cedeng ngare ngodo. Kemangkana orang luarnya ke Munabi ini paling kenceng Munabi ring Madura. Mangkana ring Madura ini kebanyak ke binting Arab lagi. Ring Madura ini ke pertama tak cek kuninga tak cek celenga. Senomor 2 tak cek renjenga tak cek pandeng. Senomor 3 muda. Betangke bu. Cek mas kabin 1.000 sampai mangken. Mik 1.000 dah remang kak. Cek dengan kanjeng Nabi araji Siti Khotijah kak dinto. Lam mas kabin na onta dubolo. Dubolo onta kak. Tung situnga onta mangken ni ke harga na 20 juta. Tadi kanjing Nabi kak dinto araji Siti Khotijah korang langkong mas kabinna kak dinto sekitar 400 juta. Mungkin 1.000 yang kui sampai tua. Bukan engki. Salalai peding 1.000 pagi itu aki. Nganak pasir iya tengah itu pagi kong lekongah. Menter tak karoni sergi tenyengah. Menter pakunani ser sampai pongkel pongah eka. Ada hal majrening 1.000. Ini serbu. Sepaling bagus lah kareng bini nih kacepon kanjing Nabi orang bini sepaling gempang maharah. Iki sempian bu. Yuking jok do muda ungku kang.
Mun 100.000 mangken cek kebeli sampurna oleh ning telo tak oleh 4 nika. Nggih na bangki. Mangkana nika mun kadunge kabin sampean abuh palako tak ambu sakali. Seala koreng bini nika mun tepak kasana lauk mulai cekena tedung sampai tedung oleh ala kotok tedung lagi ke lako biar. Ya tambahi di 100 200 deh. Can selake yang jelek lepas kok 2 seket pala tanda lah iku. Mele sarung. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Lalu setengah jam, kurang setengah jam. Siapa sih ambul Apa pokok nggak kerja karena kuat semalam. Ah, kau Roma biasa semalam tak turun. Pengajian. Boleh dinaki orang norok engkau, mari nepo tu bukai bengkok. Sebini mun selaki siapa orang kaya. Tak pati tujuan kok. Nah, Rasulullah menyatakan kebahagiaan itu adalah hati yang solihah, ate sesalamet, ate sebagus. Reng bini solihah, reng lake soleh, kak dintok pungkana bunga orang nengeneng. Kanjeng Nabi tak ada buratin, meskipun ketika orang akabina pasti pertimbangan pertama ratin. Nggih bangki. Pasti pertimbangan pertama genteng, cucu aki, pah si bini tak ratin. Tak usah istihoro aki, tak kira cocok. Kayak kalau alas nabi ki istikharah di meni kok aslinya tak ada. Nika mun reng laki niku mak ada rati. King mun reng bini biasa na perasaan. Mak tak pati genteng sebenting cocok. Mak genteng ampo tak ada. Sampai beda lagu nak kana para ben mangken tak pada ben para ben lambe mun beni oleh na tibi makela genteng tak ada. Kita saki boleh, munatela tak kenceng tak bisa, munatela tak seneng tak bisa. Kayak mau terus saki nyaku orkes deh kira. Duh, makai bos sepona hahaha kok. Allah. Bekaneng kika ontong ngareng bini nika bi Allah sepak ada perasaan nak beni akal lah. Engki makana reng bini nika mun la kadung cocok mak kita genteng. Engki nika reng bini akhirnya bi Allah pas selang-seling banyak terkadang orang laki genteng bini biya sebini ruatin selake cu. Nika tidak Allah sengaja. Arah apa mi? Abak mun patah elang seling, kak mun pas genteng ben seratin, mun secubaan, ngapa dek kira. Jadi Allah lah karena sengaja, maka nabi tak usah kira pikiran masalah ni, kecudu ni kata takdir Allah gi. Pasti paparing Allah, tak kira terporok. Lepas nabi putol ben kodunga, reng laki reng bini nikah, manusia ben tolang rosong, reng laki nikah andi tolang rosong elang sekacere kebayi rajin sampian. Tuti ingat napa saus kasa tolang rosong sampian. Karena Nabi Adam ni kalambek kalak situng tolang rosong ikebay Siti Hawa. Mangkan cepon kitab Ghamsul Basair ala syarhi asbahi wan nadhair yang laki ni karosong sekacir elang situng sekanan jumlahna 12 sekacir kari 11. Lah sambira kebay ta kok 4 seelang kak diunda. Takok keng takok. Jadi pun kita pate kek saken tuli ke benda lek endi 2 setada tang rosok kok. Allahumma sholli ala Muhammad. Kenapa Rasulullah kok tidak menyatakan bahwa bahagia akan didapat ketika seseorang bersuami tampan? Ota bereng lake abini bini naratin ana pami beni ratin ben genteng di ulama ibahas ratin ka dinto temporer ada waktu. Jadi mun bunga yo korban genteng ratin bunga tak kira abid. Karena genteng ni kebeda bekto, naratin beda bekto nah. Mun ki umur 20, ratin sangang polo, tin. Apa manusia ni? Nggih napa nggih? Mun ki umur 20, bibir merah mereka yang selalu membasah kau. Nggih napa nggih? Selake nyampit kia.
Banyak bintang di langit, satu yang bercahaya, berjuta gadis yang cantik, adiklah yang ku cinta. Umur 20, umur teki patoto kegelubung. Paharpu saku benar kita santar kandu ante dari munda jadi. Mun umur 20 lagu na daya kay mun umur 90 balake lain lagu na. Wajahmu dulu berseri-seri. Senyummu dulu manis sekali. Tetapi kini kerok kakapi. Bahkan gigimu tinggal sebiji. Lah kalau cantik yang menjadikan bahagia itu muncul, ki ngode bekal bunga seneng kapan tua seneng Mangkana cepon kanjeng Nabi beni ratin genteng bedebek tonah cepon ring sana lau ratin ni katerapas genteng ni terapas sampian abi ini ratin oleh setahun ratin ilakar bagi kini ratin kabin oleh 5 tahun ratin oleh 10 tahun ratin jijik le 20 tahun biasa oleh 30 tahun bek semua coba oleh 40 tahun coba saya kabin lambek ratin oleh 40 tahun teti coba terapas tak terapas auba tak auba mun ratin keng mun ngabin saya coba serak petong kali kabin le setahun coba bila kan berlambak oleh 5 tahun jen coba 10 tahun coba 20 tahun coba 30 tahun bakun coba serak apa tak serak ngok saya serak je boy ngok seratin apa saya coba haji ya betul kasi mengkal dindaknya boleh saya serak saya coba jadi seratin sampian ngabin saya coba boy lecang senek bining menjak ustad je bahapi datu dah jadi ke bahasa laut junratin tak pajulak ke eko lemun seratin tak pajulak ke cukonaki ke copok bu ni papa juga sekalian mun karo telo ni tak apa juga kabin TV pon teti bunga gak dinto tak yokor kalaban ratin apa minta yokor kalaban ratin auba bedebek to nak nggih genteng auba bedebek to senomor 2 mun bunga gak dinto yokor kalaban ratin ben genteng Bapak Ibu hadirin iya tasalangi bedelangi oleh iya tasareng ratin bede seratinan iya tasa orang kuning bede sekoni para tini binin sampian kak kipe ke pasar oh banyak seratinan ongguan mangkan sampian mun keng mergatin nak kabin ngetelak keseratinan enak sampian pada nabi ring beli mobil mun ring beli mobil ni ke sampian seepere seiyar model saya paling anyar maka sampian kalau keng setahun bunga tahun datang mobil anyar boleh keluar bentuk lain boleh 2 tahun lagi anyar boleh bentuk lain boleh jadi mun bentuk si teti okoran ben tahun sampian ke ate mun ratin ben genteng isteti okoran ben ngetelak ring genteng ben ring seratinan boleh aku ngadek kelu sabi ning kok kena aku tak bede seratin mungkin apa nggih iya kan ndak ibi seratin deh para bela gak ditok ya pun kanjeng Nabi beni tapi bagus ate ini kebukan seneng anak pemik beni ratin bede bektona senomor 2 ya tasering ratin bering genteng bede seratinan bede segentengan senomor 3 abah hasratin gak dinto ternyata setiap manusia aduh ya iya tahu cek genteng gak mampus seltek sekarang abang jaga tak tulis campur ampo masuk gelem jolok nih kula teman sekalian Nabi datu beni ceceleng bek semukene yalah sampai ke rumah pukun pelekek nengi kerungan ke bebe injak ke atas injak Allahumma sholli ala Muhammad. Iya mereka ngani ke masuk aja saking pan masuk pahi soto benteng cairo keker ke bebe deh. Mun kalau sudah benaing bote lo masuk gak apa pun cekak ke ruangan itu. Betul agak aja. Deki pakai kita yang cair. Allahumma sholli ala Muhammad.
Lah ternyata ratin gak dinto Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah. Mun abahas masalah ratin ben genteng, ternyata ratin genteng gak dinto. Beni ukuran dari muah, tapi tergantung tengal senengal. Ratin, kamu tanya katung situng orang tak pada ratin kan? Mungkin apa ki? Tak pada. Ratin ini macam-macam. Makanya ketika dulu ada cerita antara Qais dan Laila. Qais itu sampai mendapat julukan Majnun, sehingga terkenal dengan Laila Majnun. Sampian setoman ngaji kitab Qodil Qudot, syarahnya kitab Alfiyah Ibnu Malik. Banyak syair-syair yang dikutip dari pernyataan Qais. Kenapa? Karena Qais kak dintoh tak bisa menerima kenyataan ketika tak epakabin kalaban Laila. Sampai Qais ini terkenal. Beni cuma terkenal kitab sampai bengkalan beda lagu nak. Laila pergi dan diasingkan oleh ayahnya, tak diizinkan karena Qais orang miskin bukan hartawan. Ternyata cinta tak selamanya berakhir dengan kisah bahagia. Iku bengkalan lambek tahun 2000 beda lagu na gula ingat. Saya rasa ke lagu Qais dan Laila sampai para gila. Harun Ar-Rasyid keton ingat napa saanya Laila ni kami tega Qais eka gila. Dipanggillah yang namanya Laila. Ya Allah, senyama Laila ni kasalah cuba celeng ring beduih ring kampung soko nergesen. Teti Harun Ar-Rasyid tika keton ja Qais. Teti Laila situ ko syair terkenal eman dimman tega eka gila ya king Laila na engak ria. Laila epa kuber Qais bi Harun Ar-Rasyid panggil Qais. Kaki mun karo king marga ring bini ngaje ni tak atotoran beui tak usah gila kaki. Kaki mana atotoran kang ko apa na boleh karo ngaji ya. Maki minta satu sekali selibirak timbing ko ibriin na kaki. Pah nyampit saya nyama Qais. Mohon maaf baginda raja. Andaikan sampian melihat Laila menggunakan mata saya, maka sampian tidak akan menemukan setitik pun kekurangan dan kelemahan pada diri Laila. Apa napa? Cek pun orang senalau kalau cinta sudah melekat tai kucing rasa. Bemak tahu kaki le. Benjak kolok teman rasa soalnya. Tetirat ini kain lain kak. Orang sana lau, boy kan macam libur garing bini tinggi. Bodoh selebur garing bini polan renjeng. Arapa kak? Lebur le, mun renjeng jelek, mun murni moro sompau tak usah ngalak gele. Parandeng mun lempak le. Bodoh yang sana lau selebur garing bini pada arapa kak? Bumun pada aja untung sarah le. Asap wanita nyancing mancing, maki mancing rebo sampai idebu kemedek sekali aku. Cak maki mancing pada ben seningko. Bade selebur karing bini pulang selempo arah apa kak? Oh boleh mun lempo jelek bagi tak ipakan itu luar haram tak kata arah itu. Salah kasur maki rosak. Apa? Enten tak cak ngucak gula. Kalau ngucak jatuh. Bade selebur kau ring koros. Alhamdulillah ya Allah bini gula ke pak pangeran. Kare golek ben kentong ngedoy. Mai syukuri kak, alhamdulillah mun bini goros alhamdulillah le, tak rugi sekali. Tang bini jo le segoros le, biko iki penjelasai ke betuan pari guncing ke sepeda. Ngalek asta tekki sumenep le, bah kiba ka saya kona khodil martaja sebengkalan. Abeli pole ka senalau, haram abban sepeda ku sekeng sekali le. Cak si bini ngambang ibu di. Ontong nama tak ontong. Aji. Andi bini pote, alhamdulillah. Bini gula pote, pangeran tak usah ambil lagi skincare, tak usah ambil lagi citra beauty leceng. Ya berdering laki ini kata lebur kareng pote, leburan kau reng cel. Maka sampean leng celeng tikal bu, berde selebur lagi. Serah, ya selebur kasih celeng. Lagi na sampean ni kah? Jadi tinggal tak usah apa usaha sampian pulang celong pah jong ajo tegoi pel-pel akhirnya pote muana king leer apa kun celeng.
Waktu tireng bini siang malam mau natok siang tanang apa kun peteng. Tikan. Ila rabat tidak ya. Karena berdereng laki ini kelebur karing bini celeng. Alhamdulillah bini gula poton bangena. Arab apa kah? Lebur le mun bini celeng jele. Mula cina ucinan ngak setiro pasing mahal mati lampu. Billahi nule elang tang bini. Esa hari biko kate moroma. Aku tak norok bunte ibu dik kate. Andi bini elong ngamancung, alhamdulillah ya Allah bini gula elong ngamancung. Ingat kerana masjid. Arab lekas depak le mun. Ya beda tak libur kasih mancung, liburan kasih terpak. Alhamdulillah. Bi ajunan dia pasti gula andi bini elong ngaselah pangeran. Ingat kelampok kening itu. Salah pepek percat. Arab kak kaki libur karing bini si elong terpak kak le orang bini jelek mun elong terpak pengaruh le pengaruh dek remah kak habis si mati le torai bi kaki sana lau di bagian seceng lanceng umur sampai umur 90 aku tak bagian pak terpak elong kak pi mi bisa ada ya kak iya le soalnya elong mun terpak jolo bengani kini teti mun nyabut ju serak kan didi le habis saya tak ada LPG nak kak oh mun saya mun secung pancung rebu kapu saya ketahuan bayi mati makan dia kulit tenter pak deh kalau begini kulit sekarang 10 tahun kemudian menter pada ada cengom berkepi amin amin Allahumma pramila gak dinto karena manusia gak dinto lain ben karena ratin gak dinto abau-ba akhirnya kabungan gak dinto tak iyo koraki ke perkara seperkara gak dinto tak ada okurna bentak yo koraki dek ke perkara seperkara kak dinto lekas auba keng mun marga akhlak keng mun marga lako keng mun marga ate saya bagus sajen abid sajen saya sajen abid sajen lebur sajen abid sajen nimur nang siapa sih nyampi detok begenda jemik lopot sajen niser nimur Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Eka mun margana ate kak, mun margana lako. Ratin kak, keng masake kak. Koning si bini, keng mun kadung ngocak abu, apal-pal selake tak bagi ngocak sekali. Keng mun ngocak masake, keng mun ngocak selake ni kak ipatatal ke. Makila koning can selake, kubay nampa magi koning, magi ratin ilang ratin kak. Pakoning incang selake, tinara bini celeng boy. Cak makila koning kapan lampu ipati nakin ragogi. Mun masake keng beda si tepak salala atin bagus orang ratin koleng koning beda nika berarti ontong telo kali sampeyan keng mun umpama berlawanan bertentangan cepon ulama mengacu dak ke hadis Gusti Kanjeng Nabi beda syarat din keng coba akhlakah beda akhlak bagus keng tak pati ratin maka cepon Kanjeng Nabi fadfar bidatidin milih si tak ratin sepenting akhlak bagus mun mangken tak yang kui hadis lah sampang tuman beda kiai mesen ke santri na cong sehingga mun abini jak milih orang seratin muana cong tapi milih seratin tengkana si becek akhlak kau tina makin muana tak pati ratin kor laku na bagus kabin daripada muana ratin keng laku na coba matur kiai apa cong mun karo coba laku na polaruk toro oca ebelei bisa ioba kiai mun coba muana yoba benapa ya kok mu tepak kesantri pepanta kayak omku aja tepak kang kok kiai kedoke dak kajibik benika hadis ada bu bahkan jeng Nabi ada bu fadfar bidatid din agama ya pakon pak ada maka mun agama ya pak ada maka bakal untung bakal seneng tak kira kelero tak kira lopot kak dituk Gusti Kanjeng Nabi sampun ada bu kulari beuring noleh ambil contoh Bapak Ibu hadirin reng lake kak dituk kak compok nikah seh berpengaruh reng bini napa cang reng bini mangkana reng laki ini kemaki sampean bunga luar keng mun depak karo masih bini tak bunga tak kira bunga sampean karena reng laki kak to kempang emosi nah dipengaruhi oleh seorang perempuan kuda sering ngebana reng laki maki tak abajeng kak reng laki tak abajeng keng mun reng bini sing ngajek abajeng reng laki reng laki tak abajeng tatang ke sing ngajek tak kira itu oro coba bini sing ngajek itu oro anapa karena ring laki kak dinto cepon Kanjeng Nabi la khaira fin nisa wala sabara anhunna karena ring laki kak dinto tak kira sabar tanpa orang bini pramila kak dinto semoga raji-raji kaula adunan sareng Allah Subhanahu wa taala ibadati orang bini sesolihah amin
laki-laki na panjenengan bu semoga sareng Allah dadi orang laki sesoleh amin. Sehingga ketika selaki soleh panjenengan bakal dadi orang bini sebunga dunia akhirat. Ketika selaki andi bini solih sampean dadi orang laki seneng dari dunia kantos ke akhirat amin Allahumma amin Allahumma. Pon iki pertama bunga nikah laki bini mun lelaki saya mun bini saya bu ada kah ada tak bungan ya bini pan laki bagus bini bagus mata tu mana tukar sekali bunten kah ada nek laki bini selalu tukar nih kata ada. Napa boleh kelompok gulu ben sampian kiai ben nyai nak tukar kin kiai ben nyai ini kemun atokar iluar pamari ke ilmu Roma persis ben ring sana laut mun atokar ilmu Roma apa cereng keluar terus pah tak ambu salahku sing kaki kapan le gedung kikir pah ngak radio lambang sing budur muning radio sampean radio lambang ni mun gedung budu pate tak mate pakai ni saja nyaring cek aja le tudus cek aja torot cek aja cereng cara nah tak torot kak pada baterai na ada deki lambu TV neng bini pegel ngocak kikir cek sampai kan deki kapan lebares ambu TV tak kira pah ngocak sampai teluari kayak yengki ki pen ngede bal ambu si kikir tangki bu cak asli nareng bini di kikir tok bini keng celeper tangki bu keng cerewek beni keng leso tangki bu makanya Sidina Umar ni kan magi nyai na itu kanin tak alapun Sidina Umar oh guan abi terdin nek andi bini nak kikir to abi terdin mikir kecetang bini kikir to biko engke balik ke Sidina Umar biko Sidina Umar ni saking dari kereng kan napa lereng kafir setan ni ketako ke Sidina Umar ni kan orang kafir ada si tak takut mun ke Sidina Umar Kanjeng Nabi hijrah dak ke Madinah tek ngitek takut ketela orang kafir Sayyidina Umar ni kalau kuna mireng kafir cak Kanjeng Nabi hijrah tek ngitek takut ipang kireng kafir Sayyidina Umar ni kangunceng reng kafir nah pah sapa se badeng mun reng kafir pahiro kagak begapi kapan apolong pah bidatu ya maksarul Quraisy wahai dedengkot Quraisy are Umar cong lekuk hijrah ke Madinah nur Agus Kanjeng Nabi siapa setero bini na tetiranda siapa sing ngarep anang teti jatem ben siapa andi cita-cita cita kangertok dari batenah amba Umar ya berempa abai edim abai reng kafir jahiliyah maki bukeng mikir kia anu apa ngamba penyakit ila padang penyakit mun jamba setan takut napa boleh reng kafir inna syaitan la yasluku maslaka Umar setan tak jalan isitung jalan mun jalan kak dinto beda Sayyidina Umar setan dari barat Sayyidina Umar dari timur setan na sepang lau buruk makanya bang kiai biasanya tulis Umarul Faruq saya nak kasih Sayyidina Umar setan tak lepu lebat labang lu enggak lebat cendela iya labang sih bertulis semua nak kena gini lahir dari ini bacaan Umarul Faruq saya nikah Sayyidina Umar mak lihat sama setan muni beri bacaan Umar Al-Faruq kesana kana tak yen dari setan mun tak percaya buk yaki sampean kuleku anang lahir tulis deuna Muhammad Khalil Yasin mun tak biap saapetto anang ya teti Abu Dzarrin Al-Ghifari kadin topolan bini kikir tok mikir wala ajak minta tolong ke Sayyidina Umar boy kan Sayyidina Umar make setan tak kok apa na boleh tang bini kan senika jadi tang bini elapura kini mak le eki kiri bi Sayyidina Umar kapan tang bini takut kan ambus kikir kan kok bangkat si Abu Dzarrin Al-Ghifari depak kata lima Sayyidina Umar tok Assalamualaikum ada jawaban Assalamualaikum ada jawaban iding keding aki edem ku tak Sayyidina Umar tempo na eki kiri bini na Abu Dzarrin kadin to pah nyorot pah peleman depak ka jauh bi sahabat pah tabung sampean panggil Sayyidina Umar abadi boleh kaki gelak dana Abu Dzarrin bala ya Amirul Mukminin engki parlo apa rencana kula minta tolong apa bini kula kikir tok Sayyidina Umar cai ponten kula minta tolong ka sampean kikiraki mak le bini kula ambus ampo kikir compok terus kira-kira burung si minta tolong apa sampean kikiri bini na pada ta'ala ben kiai Sayyidina Umar bah jawab, ya Abu Dzarrin,
hiya qad waladat auladi. Engkau bini keng tako, engkau lakar sengaja tak alaben, engkau lakar sengaja nengeneng ketika tang bini kikir mak letang bini pegel beres, polan tang bini jika bagus najek banyak ngabederin. Kan tang bini ka korang nak karo situ, celeper ngucak atok, kebagusan nak qad waladat auladi. Tang anak si banyak tang bini si ajin, engkau tak ajin sekali. Tang bini ngandung sengang bulan, engkau karo tahu mengandung. Tang bini nyusuwe 2 tahun, engkau ngampung. Yenje ni kecek saking kui bahasa aku deben sampian. Jadi mau pikir, onggu aduh cangkuk cocok jika naik kok. Kata natang laki iki boleh ngiding kopeng ai kok. Kanengki. Ni kemudian bini ate bagus bu, seneng tak seneng mundi laki ngaji bu. Anak kengko anak bu. Tak kira kikir gue, kikir dah macam dengan ada dok. Hilaku mangkat datang lem. Mangkat kol betul, depak keroma kol telo. Aja kita montongan. Mendepak keroma bah anang nyeding tak melo kambung. Itu Sayyidina Umar. Tak tuka, tak kesokan tuka. Apa? Andi ate selamat kan. Eba guben bunga nering laki. Eba kubungan nering bini mundi laki yang anika tadi. Saya bini kikir, itu orang disuruh kikir. Aduh mun mantu aja macam. Pas si bini ngendeng le pakun wong ngendeng le wong montak petong ben baca ya. Tak kira kikir bisa laki keng sandal ngeber marin. Sayyidina Umar bengal, kereng, tegas, si bini tukang ngendeng punten tak ben-ben etembeng ing bini pakun banyakan bagus se etembeng kelerona. Rojak salah sekali aja manusia. Rojak tukar sekali. Jadi munlah keluarga gak dinto atenah ketika dinto pedeban Sayyidina Umar insyaallah bakal seneng kabeh. Amin Allahumma. Reng bini mun atenah pedeban Gumesok bin Tamilhan. Saya Gumesok bin Tamilhan. Punah Anas bin Malik, beliau pernah beristri namanya Malik. Bercerai dengan Malik akhirnya andi anak Anas bin Malik ni kabulan na Gusti Kanjeng Nabi. Alake polenya mana lakena Abatul Haka dintoh iki babi Kanjeng Nabi ya perang. Senya Magumesok bin Tamilhan make sekali nami andi debu kasar dek kasih anyama Abatul Hak. Selake tak le boleh tak tuman cak ngucap. Coba menekan tumpian tak man pleman. Pada ada mabik subini. Baca macamnya mengeranyam ketibik sing malum. Gumesok punten. Padahal si mangkat ni kemangkat perang antara mati pun odi tak tuman pleman. Aduh mun mangkin salah belantara perang king selaki antara ke Malaysia leka pah namper pada pun mangkin itelpon bi si bini bila si mulia kan tahu lek kita itu mulia cak utang kita marian je kakek 2 tahun tak nengan ini nak jenuh-jenan setia apa lek ya mun kaki ki abit si mulia saben alokian si bebe baju panca akina kau reng. Siapa ngucap kocor ki buru? Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Abatul hada tengah dekik sing malam kan. Siang gelak nikah putra Gumesok, putra Abatul hada ketinggal nomor. Takok laki datang sosa anak wafat. Bi Gumesok bin Tamilhan gak dintuku tak anak nikah pandiin puntu pahisaba ilmu kamar. Abatul harabu pah misem jadi ngelabung. Tanya ki di Abatul Hak kemana nang lek ada. Tak usah kira pikiran putra sampean istirahat di tempat si aman. Tori masuk kak pahingan lagi aing nikah aing kak nikah ate kak nikah kopi kak mun sampean perlu susu na paguni beden kak takok perlu kopi susu dai yang bini bagus bu. Sarastara paringi aing pada Abatul Hak sarang Gumesok bin Tamilhan atau Ummu Sulaim. Mari pada pahe patabar sarang Ummu Sulaim. Mas Abatul Hak sampian abuleunan nampon nyimpang dari kak dintok. Sampian mangkin datang pertama kali. Pola sampian kasokan apolong tedung benten gula mangkin pupuh. Nikah bu. Patabar selake pola tedung bu. Mundinna selake atulit pah melkot dep temor. Tulit boleh akur shot ke timur. Tulit boleh akur shot ke timur. Tak betah bisa laki kacar pah nabui ke bobo. Patabar. Abu reng bini ni kata usah matabar bu. Reng bini ni keken nyium ke ada ke selaki. Pada ben nyium Hajar Aswad.
Beni karo mantan anjar maki bambare pada. Makan mulai dikantos hari balak ke kandeng lagi. Raga aja kagak, mayat kagak. Berapa kali? Marah badan aku. Kapan cedek itu mau pah tekuk paseken bapak ngucap nawaitu nyium hajar aswad lillahi ta'ala. Lepas dot sorotot mun tak tiga subuh. Apa nak boleh lagi na sampean lakar la celeng polos asli ca aswad dia. King nyium ka ada pada nyium hajar. Apa nak boleh gak umai sok minta milhan ni ka mata bertibi pola asarin ben kule sampean kaki. Padahal anang mate sebagai kamar ka. Pangakan geluh, patabari pola te dunga. Reng bini mun sampai minta ka ada ke selake kencernah pada ben azyaro ke Mekah Madinah. Raja tak raja. Mun nyium ka ada pada ben nyium hajar aswad. Mun minta ka ada pada ben azyaro ke Mekah Madinah. Ki majer 35 juta mun nak utang. Mun bade gratis. Mulai dikantoh tanya aki ke selake. Leso kake ka. Arab boleh. Terus minta ater. Dan maaf. Terus ke Mekah Madinah. Selake benter bah ngocak. Apa nak boleh ke Mekah Madinah lihat. Maki ke Hong Kong ibadah apa ayo. Aja pukul 12 bu. Pukul 2 apa aja kan boleh. Kak. Boleh aja mangka ada sekalian lagi. Selake bah ngocak. Ayo. Nginep di sejak mulai. Sopu masjid Tarhem. Ya Imam al-Mujahidin. Salatu wassalamu alaik. Ya man nasra bikal muhaiminu laylan. Niltamanil tawal anamu niyamu. Sebini bang ngocak kak kita baca ngolanya antar sekalian lagi kan selaki gara-gara nada lihat tompes pesawat saya kok becak ke Mekah tak numpak pesawat kuda pak kan. Khumaisah binti Milhan adalah salah satu perempuan yang dijamin masuk surga oleh Allah mulai beliau masih hidup. Kita sedek nak dijamin beda surga na Allah sareng Gusti Kanjeng Nabi. Tu aki deng bini sahadir manter tetireng bini penerus Khumaisah binti Milhan. Amin. Laki-laki yang hadir adalah penerus laki-laki Sayyidina Umar bin Khattab. Kereng tegas luar mun ekon si bini, ken mun kasi bini kalem lemes. Ni kering bini bagus kan. Mun bengkalan tabalik buk, mun katatang gelemes, ken mun kasi bini kasar, ken mun kasi bini gere, mun luar lemes, ken mun kedalem gere. Pampentong benar aku wari sekali. Maksud tak, bu tahu kan. Bon, ini kisah pertama. Ini kampak kak. Ini kak boleh sajam lah. Jadi ini kemudian bahas kapi 4. Ini kemarin dekik kalau telok pengajian. Siap? Tojuk sampai kalau telok siap? Cak kulian sampai kalau telok siap? Tojuk kok mulia kak. Menyaku tak beres ngaji sampai kalau telok. Siapa mau nyimak lampir ini? On, nikah kebungan pertama. Mun pertama nikah beres kudu ben sampean bekal bunga. Nomor 2, ani kesebedekait neban acara mangken. Wa auladuhu abrara. Andi nak foto setako de Guste. Andi nak foto se ngarte ilmu age. Andi nak foto sing ngalako kewajiban aja wilara. Andi nak foto sing ngabekte dek ka orang sep. 2 nih kamu. Kunci 2 nih. Mun laki sampean sabar ngak Sidina Umar. Pah anak atau ocak hina make akan melarat bu. Nggih. Daripada selaki genteng salah genteng soki ing pun manem mun mole malam kol 12 kol tung sampean make tedung tak ngideh arep tak kuat bini boleh anu apa faedah genteng ben soki mun sampean tak tenang bede Roma nggih sementara tatang gejrejo
andi laki na cuba. Makikan telu malam tak boleh, tenang lempo si bini. Mi tak kira pikiran laki-laki na tak boleh le. Ya apa bu? Kata laki dia pernah boleh para ben tu ben apsa apa buruk ada eko. Maki ba cuba mun tenang kan wa. Nggih. Beni urusan ganteng cuba tapi urusan mah tenang. Sani kacukeun anak mun takut ke Allah, anak mun lak sekolah ke madrasah, panjenengan epa bunga bina foto beni cuma ya akhirat amulai ki itunya ampun epa seneng. Amin. Nih piala nih beki-beki keputran sampean. Sampean kadirin bungat ikelo nih kedik sededung. Ikan tok ya ini mun pah otangan kari otang dia. Sampean milo bungan sering kula ngebele iman gak diman. Tau saking pah ranking kelas, tau sa bintang pelajar, kingan di anak menang lomba juara tung madrasah kanto kadirin bunga embuung saacara tetang ke seminggu tak mari ka. Bentuk kepok bunoreng tang anak menang kana eko. Tekepok boleh Bindahi tahun beri menang. Malam menang boleh. eko. Tatang kesengi dengan kita betah aca habis ke kiai. Iya kiai, anang bunga lakar menang lomba ongku, engki. Lakar juara tung, engki. Lomba apa kiai? Lomba ngakan kerupuk. Keng polan anak, ki itunya saus ampun maseneng mun asakola. Ki itunya lama seneng mun takok Allah napa napa boleh ya akhirat. Tak burung putran sampean bekal teti potrak si teti dan cilan sampean seneng ditunya ke akhirat. Menter segak ditobadena amin Allahumma. Nomor telok wa khulatauhu sholihin acak kancan orang saya. Nomor 4 ayyakuna rizquhu fi baladi andi penghasilan di daerah natibi andi usaha di sana tibi. 4 nih kabekal bunga pasir sandi 4 kanjing Nabi saajamin. Semoga kau leben ajunan tepat kasih andi 4 kak dito Allahumma. Sekali dito bisa pada pak orang berlebih nanya unsur poros tidak batas epon. Mana bi beda bener asli fadl dari Allah. Mana bi beda salah asli umbar dari kait dengan ben kebutuhan beten kau pribadi nanya unsur poros. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ila siratihil mustaqim. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.